ngomba dusohore kwanza iyi ndirimbo bita hao isohotse ngo cyansohora indirimbo twakorana cyane kuri yitwa Rudi Nyumbani. Anyumva iyo ndirimbo Rudi Nyumbani bisigura ko ari umudamu yashaka kwahukana, rero umugabo ariko aramubwira ati garuka mu rugo. Je iyo ndirimbo zigisha gusa ego. Ariko mu kibazo canje hari ikintu utanyishuye. Nakubajije ati indirimbo kubayikeneye bazoyikura he ryari? Wanyishuye ati indirimbo mpejeje gusohora indirimbo hawe nzoca nsohora Rudi Nyumbani, ariko ntiturumva umuntu azikeneye yozikura he? Indirimbo zanje uzikeneye azozisanga kuri YouTube yanje, andika Dizebi acabona indirimbo, kandi na hawe vuba yo kuza kuri YouTube kugira abantu bashobore kuyibona atakibazo. Ego zose abakeneye indirimbo ziwanje bazisanga kuri YouTube yanje, andika Dizebi tayari ubuhejeje tuzibona zose ko zikurikirana. Ego ariko Dizebi gato gose tuje inyuma y'ikibazo. Uherutse twariko turaganira utubwira ngo nta YouTube ufise, umaze kuvuga ko ata YouTube ufise. Ubu ndakubaza ati indirimbo zawe none zija he? Ati je nkoze indirimbo ni ku radio, none iyo YouTube yo bari shasha canke wari wagerageje kumisha? Uvuze neza cyane, YouTube ni shasha nasohoye, kandi indirimbo zanje zose zari kuri Indundi niho bazibonera, narashoboye kuzikurayo ndazizana rero muri YouTube yiwanje. Uranyumva? Timose yarampamye yavuga ati Jizo utegerezwa kugira YouTube yiwawe, naciye ngene ndakreya yiwanje, indirimbo zanjye zose ndazikura kuri Indundi ndazizana ndazisubiza muri YouTube yiwanje. Kandi no muri wanje nibaze yuko ijyarogora Indundi iriko, kubera sije natanguye kuzipubliya, Indundi ni yatanguye kuzipubliya. Kuri byo rero nakibazo na kimwe, ubu ndafise YouTube yiwanje wanditse Dizebi ndonka, kandi izo bari indirimbo ya mbere nshasha nzo bashize ko yitwa hao. Indirimbo ya mbere nzo bashize ko kuri YouTube yiwanje nshasha. Iyo ndirimbo hao ni indirimbo yigisha byinshi cyane, kandi ni indirimbo iba indirimbo gira kabiri ntunze mu ndirimbo zanje. Narakundi ndafise indirimbo yitwa Barua ya Mama, kandi nayo ni video ya indirimbo nkunda cyane. Ubu rero haje hao nayo nyene ndanayumvise cyane nibuka byinshi. Reka kudutera uburofanze. Hariho abantu batarumva indirimbo hao, urashobora kubacishirizaho gatoya? Dizebi akantu gatoya gusa. Nzokunda gituma rija nibanga tibiki, reka rero nangiye kuri mena ngaha n'ubugesera. Okay, reka tuyirindire aheze sohokera. Ariko wavuze ati abantu bamenyereye kukubwira ngo uririmba igiswahili. Ushuvuga ati n'indirimbo z'ikirundi ziriho, ndindiriye gusa yuko igihe kigera ndazisohora. Ducishirize ko n'indirimbo y'ikirundi ntitumire hawe cyo tubura n'indirimbo y'ikirundi yagize. Basi hari wantumira ataguhiga imanga, rero kuba nashitse ngaha nibaze ko naje gutumwanya ngo akubonye ngo arazigumira imirindi y'amaraso mu gutera nawe papa mbira tutumira ngo arafise icyo kubwira, kimwe nuko umwitaba kandi ugashira mu nubwira mu kumwita urashaka udiridinde nk'akana kaji wabo, ntunetereze nkurawe yatebuye ku gisabo. Ndarivuze je ndagiye bitahiye mu kinama kuko numva ngo hari ubuhiye, ntabwo nyumviriza uyite gutunyoni, kimwe nuko muvugana hamijambo rikaba umunoni, uwo munsi turawushaka uzosogoma ngamukuza, naje mpagaze ya mujyamo nk'umukenye mu mukuza, abagenzi n'inshuti bavuga Dizebi none okay, dusigurire nk'abana y'Ubujumbura batazi imigani, muri ako kantu gateshowe kubwira bisiguriye iki washatse gutanga message yawe? Hari wantumye kandi yambwiye ataguhiga imanga,
guhigimanga urimenya uzi guhigimanga yego sawa hari abana b'Ibujumbura ntiyadidinganya mu kuvuga hari abantu yantumye ataguhigima urumva ntiyadidinganyije bisigura ko yari stress ntiyadidinganyije yambuye ataguhigimanga rero kuba nashitse ngaha ntiwibaze ko naje gutumwanya akubonye ngo arajugumira imirindi y'amaraso nayo mu gutera papa yatitimira barakita kubwira barakita kubwira kimwe nuko mwitaba kandi ugashira mu nubwira mu kumwitaba urashaka udiriginde nk'akana kaji wabo n'intetereze nkuraho yatebuye ku gisabo ndabivuze nde nagiye Jize bitadutwaro ikirundi genda cyane ego okay mugahe ubutumwa buri mu ndirimbo hawe ni ubutumwa buvuga yuko ubutumwa maze buvuga indirimbo ziheze I want to kill time zoba ntaye umwanya indirimbo hawe ubutumwa ndabuvuze ngaho indirimbo ziheze s'il vous plaît hawe ni hawe muzobabona hawe indirimbo hawe ndashimye cyane shimira TV TV ndashimye cyane shimira nawe nyine washoboye kumfata amasanamu n'amajwi ndashimira amasanamu nguri yari ndashimye yuko afata amasanamu shimira nawe washoboye kumbaza ibibazo indirimbo yanjye nshaka yuko abafanzi banjye muri kure indirimbo ni hawe indirimbo nziza mu nteri intege kugira ngo ndabe ko noshobora kuko ntababonye hawe naje sinoba huyu asiye wallahi okay mani ndagushimiye cyane hano abakunzi ba EATV doje kuvugana na GZB ariko mu mwanya nyuma y'isaha imwe turaza kuvugana na T-Max umuririmbyi ngaho iwacu mu Burundi ariko adasanzwe wangaha nyene yaramaze iminsi ino ariko yamaze gusubira inyuma ari mu gihugu ca Belgique turindire rero nyuma y'isaha imwe muraza kumva ijwi rya T-Max Nurambirwe fata gatebe wicare ndazi uko mumukunda cyane guys nitwavugisha GZB wenyene na T-Max turaza kumuvugisha muraza kumva ijwi ryiwe ndabwira ko ndakunda cyane turacari kumwe Allô Allô Oui, T-Max vipi? Connexion guys. Safi kabisa, mambo yaje? Salama, uko wazima? Uko wazima kabisa, wazima wa heri buheri wa afya. Unaongea na Shade Queen? Okay, nakupata. Uko Kalamaua. Kijegena Kalamaua napata. Uko Kijegena Kalamaua napata. Napata kabisa, lakini uzuri nilikuja navyo, sinajua mimi nilikuwa niko hapo siku zinaisha. Vitu vingi nilivibeba ili nikukumbushe kidogo. Kiwacho. T-Max. Nataka tuongelee nyimbo uliyotoa na GZB. Okay. Kwa nini hao? Unajua GZB ni artist ambaye alikaa kimya muda mrefu kidogo. Hii watu walikuwa wananisumbua sana, unajua mimi ndo kwanza kurekodi na ile nenda studio unaweza kuimba wewe kweli hivi na hivi. Sasa watu kawa wananisumbua sana mara nyingi. Bwana jamaa yako vipi? Mbona toe nyimbo na wewe uko huku? Ndio hivi sasa idea ikaja hapo. Tufanye nini kuhusu wajibia hao watu wako? Mimi wananisumbua. Ndio maana tukaifanya ile ndio wao. Wajibie maswali yao. Maana mimi walikuwa wananisumbua sana kila muda. Siku gani nitaingia studio, siku gani nitaenda final records. Vitu kama hivyo. Sasa kiufupi hao ni wakina nani, mlilenga wa nani? Ni mafansi tu. Ni mafansi kabisa. Ni mafansi. Watu wala wasichukulie kivingine, ni mashabiki, lakini kama kuna kivingine basi vipite hivyo hivyo. Ile nyimbo naona iko na video nzuri. Iliwagharimu franga ngapi? Bana hiyo siwezi kusema mimi kwa sababu
Mimi nilikuwa pale kama supporter tu wa JZB. Najua JZB ni mtu wangu wa karibu, ila swala hilo nawaza JZB mwenyewe ndo angelijibia hilo. Okay, ni message gani iko kwa ile nyimbo? Message gani? Oui. Message ndio ile ambayo nakwambia kwamba ni muda mrefu JZB alikuwa amekaa kimya. Kwa hiyo alikuwa anawajibu watu kwa nini alikaa kimya. Vitu vingi vimeandikwa mle ndani. Message kubwa ni hiyo kwamba kama siku nyingi alikuwa amekaa kimya, kuna vitu ambavyo vilikuwa vimenani ndani. Naanza nyimbo yote inajieleza kila kitu. Nyimbo imenyooka kama rula vile, kama rula ya shule nini? Kama rula ya shule ya kona hiyo. Timax. Okay. Kuna nyimbo uliyofanya na JZB kitambo sana. Mkaifanya kwa Zaki Classic. Ile nyimbo haikutoka. Kwa nini haikutoka? Hiyo swali hata nimrudishie JZB. Atalijibu mwenyewe. JZB nasikia? Ya nitakujibia nasikia. Nashukuru kaka. Nashukuru pia kabisa, nashukuru. Timotheo. Thank you so much. Tunashukuru sana kaka. Sasa Timax. Kaswali ka mwisho haka. Okay. Wakati ulipofika Burundi, ulikutana uwanja huko aje? Uwanja ni vizuri, si tatizo tu liko kwa essence. Kawaida kidogo. Mimi kitu ambacho nilikuwa naambiwa na nilichokikuta vitu viwili different kabisa. Watu walikuwa wananiambia kwamba huko mambo hivi, lakini ajabu unakuta japo essence hakuna, lakini magari yako mengi barabarani, watu movement vile, bao wanajaa vile, ukifanya shows watu wanajaa vile. Kwa hiyo I say nilikuwa nashangaa. Nashindwa kuimagine, yani inabaki tunaishiwa, naangalia nasema oh my god, tunaishiwa kwa makubwa sana, sio kwa watu binafsi mpaka kwa artist pia. Sasa hivi kila msanii namuona anatembelea gari, yani siku hizi gari sio kitu kawaida, natakiwa useme unatembelea gari gani. Sasa Timax alikuwa anatembelea gari gani? Yeah. Ndio hivyo. Timax wakati alipofika huko na yeye alikuwa anatembelea gari gani? Gari moja amazing sana, watu waliona gari moja ya juu. Naona bwana. Gari moja ya juu inaitwa Riviera. Sio kila mtu. Gari ya kipekee hiyo. Sio kila mtu. Yeah. JZB alipokea aje? Unasema? JZB alikupokea aje? Yani ilibakia kidogo tu, yani kwa sababu ilikuwa asubuhi tuko wote, jioni tuko wote, usiku tuko wote, asubuhi tuko wote, jioni tuko wote. Yani tulikuwa tunachana muda kwenda kulala tu. Na msindikiza kwake ndo naondoka. Lakini siku zote tulikuwa tuko wote kabisa. Unajua ni familia. Ulipofika kiwanja cha muziki ulikikuta aje? Vizuri, vijana wanafanya kazi vizuri kama kawaida. Walichosahau ni hip hop, naona wamesahau. Ndio maana nikaja kidogo nifufue kidogo, kwa sababu bila hivyo wanaweza kaua. Wanaweza wote wanafanya vizuri. Wanaweza kaiua. Kama tusiposimama tena wanaweza kaiua. Vingine vyote nimeona viko sawa. Nashukuru sana kaka. Nashukuru na mimi pia. And then tupa support, tunawapenda sana. Bila nyinyi sisi hatuwezi kuwepo, na unajua bila nyinyi na sisi pia hatuwezi kuwepo. Na support zenu tunazikubali na tunazifuatilia. Hasa mimi ni mshabiki wenu sana kwenye hicho kipindi chenu. Tunashukuru na ndo. Nasi sawa, hakuna shida. Nasi tunashukuru. Sasa asante sana. Sasa ngoja kwanza. Halo. Kazi zako na JZB zitaishia hapa au zitaendelea?
Mwendelezo. Yaani itakuwa kama sinema vile haziishi season. Season. Unajua na next year niko tena hapo. Next year tena niko hapo. Kwa hiyo tuna makati wengi sana. Karibu tena. Asante sana. So jamani, mimi nimepigia, nimewaheshimu sana, ndio unajua bado niko kazini. Niomba kidogo niendelee na kilimo cha watu. Tunashukuru sana kaka. Sema kaneno kama mwisho kwa wafanzi wako. Kwa wafanzi wangu? Oui. Mimi wache kuibarabara mwena horamba ndabiro mugore umugire kondiho ndamuramusa ikondondero ubuzima abana bacu babiri babyaranye zaguma barera neza igihe nicagera zogaruka subire tubake neza bana. Nawapenda sana. Ndio wabie. Okay, asante sana kaka, tunashukuru. Ciao. Okay.